magaze imbere yawe ngo nkwibutse ibyavuze abahanuzi kuko bya bihe byageze ibiheyo nibitenda kwishyura abantu ibyavuze nyirabiyoro runuka meshake magayane n'abavugishwa bamwe wirukana mu rukari ujya bya bihe byasohoye renga ibiheyo nibitinda kwishyura abantu nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare Eka tubaramutse inshuti z'Imana inshuti za radio na televiziyo umusare muri studio za radio na televiziyo umusare tubyutse tubaramutsa bamwe benshi mwa telefone mumbaza ngo nimvuge kuri Uvira ngo nyaboneka ale tubwire ibyo muri Uvira ngo Uvira yabaye tombe ngo Uvira yafashwe ngo nibiki tubwire ale ariko nyaboneka tugiye tumenya ibintu nibindi Uvira ntagira utabukavu Uvira ntagira utagoma kuba byarafashwe ibintu ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu bidasanzwe ahubwo cyo mwagombye kwibaza ni iki gikurikira ibi bintu birimo biraba ni ibiki hari nabandi rero ba telefone bambaza bati mbega ale iki ni cya kintu wari wavuze muri iminsi kizaba kidasanzwe ko Uvira yafashwe reka data ahubwo kiri imbere nicyo kibi cyane uko byanga bikunda icyo nababwiye gitezwa kuba nakitezwa kumeneka amaraso byanga bikunda muri aka karere ibi rero muzabibona ndetse muzabona n'ubuyobozi buhinduka ibi rero bari biganiro bidasanzwe byo kuri radio na televiziyo umusare tuba twinjiyemo cyane abantu benshi baduteze amatwi kugira ngo bamenye ibyaraye nibyiriwe ariko se byabyiriwe gute nyaboneka abanyabuvira bo bari bamerewe gute bari mu gihirahiro turaza kumanuka rero tugenda tubagana ku bantu bitwa ngo bakoze ibinda ni bande niba abantu bakoreshwa na Paul Kagame yamara kubakoresha ubwo icyo abakanyuyemo agahita bahekenya akabacira uko niko byagendeye ubita Pariku ubwo yarasirwaga hariya Igoma uyu yavuye kuri Kirombo Kisekedi maze ayoboka M23 ya Kagame inyishu rero cyangwa se impembo yabonye nuko bamukubise urwo mu mutwe bimurabyibuka byabaye no kuri Ale mukurarinda ubwo nawe bamukubitaga inkoni nyinshi mpakashize mu mwuka ibi rero byagiye kubiba ku bantu bose cyane cyane abantu mu bwoko bw'abahutu binda nibo bagenda birukanka bati turaje turayobotse mu mwanya mutoya bakabakubita ubuhiri bakabakubitana nabo babyaye umuryango wabo ugashirira ku icumu ibi rero ngo ni yamayeri y'inkotanyi adahera aho bakwigarurira barangiza ukababwira byose ubundi bakaguhekenya ngayo ngoko reka rero tumanuke mwese mukeneye kumenya amakuru ya Uvira ariko se mutaramenya amakuru ya Uvira mwaba muzi icyo bigana n'icyatumye Uvira ifatwa mbega Uvira yafashwe bigeze hehe yabifitwe nande iri mu maboko yande ifitwe mbega bayifashe yose bimeze gute ibi ni ibintu biteye ubwoba ubwo tubibabwira mwe mumva ko ari ibintu byoroshye ntago ari ibintu byoroshye habana gatoya sibi nika dusubiremo hano muri studio za radio na televiziyo umusare ntago ari ibintu byoroshye habana gatoya twarabivuze muri amakuru nyaboneka turababwira tuti ibintu bigiye gukwega karambaraye ariko se reka twigarukire ku ijambo rya Perezida Paul Kagame Paul Kagame yaravuze ati twebwe byo kutubwira ngo dushyire intwaro hasi ngo hari umuntu tuvugiramo nibibaho twebwe turategeka nta muntu n'umwe tuvugiramo ati tuzapfa turwana turi bakarwana ntambara turi bagashoza ntambara tuzapfa turwana iri jambo raryivugiye ndetse na harya ngo kujya gusinya hariya biriya bintu Washington ubwiwe mbere yuko agenda kubisinya muri buka ijambo yivugiye ko ari ibintu by'ibiriganya ibi niwe yabyivugiye none ko yamaze kuvuga ko ari by'ibiriganya mumubwira gute ngo ashire imbunda hasi ngo nahagarike intambara ibi nibibaho yamaze kwivugira we ko ari gashoza ntambara ahubwo ibi rero nibyo umuntu yaguye kumenya nibiki rero reka rero tubabwire uko intambara rero twayibonye twebwe tuvuye hano za Kavimvira tubabwire uko bimeze nuko byifashe kugira ngo mubyumve neza mbega kuvuga ngo Uvira yabaye tombe yarashwemo amasasa ngana gute byagenze gute mbega nimwumve na mwebwe ninde yaturutse mu misozi ngo ajye kurasa Uvira ntawe intambara yaje umuhanda wose uva Bukavu ngomo ukaza ukagera Uvira winjire Kavimvira bivuze iki rero ni igintu rero bimeze nk'ibintu byateguwe ariko tubabwira tuti hari ibihugu bikomeye cyane biri nyuma y'intambara bikeneye ari amabuye y'agaciro aya mabuye y'agaciro ni makwega akarambara hano muri Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari
ariko tukagaruka kuri batipotipo abanyafurika nibo bicisha bene wabo b'abanyafurika kubera ubutunzi. Ikibabaje nuko ngo umuntu apfuye nta na kimwe ajyana. Urebye rero intambara ziri mu karere zose zakozwe na Paul Kagame, abakibi bakabijyamo kugira ngo abandi bavuga ngo bampatse ibihugu kugira ngo babashe kwigarurira ubutunzi bw'ibi bihugu. Kagame nawe akwemera gusesa amaraso y'abenegihugu b'abanyafurika. Ibi ni ibintu bigayitse cyane kuko biraboneka ko ari ibintu bidasanzwe hano mu karere. Ni iki rero byagenze gute? Imitutu y'imbunda yavuze cyangwa se havuze amabombe byagenze gute? Ibi mwabibonye ko n'Uburaya bwahagurutse ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahaguruka zikamagana ibi bitero by'u Rwanda. Ariko se ni u Rwanda rwonyine? Ari ikindi kibabaje ni ikihe? Ubumwe bwa Afurika nta kintu na kimwe buravuga. Region de Grand Lac cyangwa se icyo bita EAC nta kintu na kimwe iravuga, cyangwa SADC kuba ibintu byakozwe. Biboneka ko rero ko hari ibihugu bya rutura biba byabyize gute byatanze ibiturire cyangwa icyo bita ruswa kugira ngo bamire amajambo ntibavuge. Nimwibaze na mwebwe. Tanzania hirya y'ejo ubwo bari mu myigaragambyo mu cyumweru mu minsi yashize, mwaribonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurutse zigasara ndetse n'ibindi bihugu bigasara, CNN zigasara zikerekana amavideo bati bararyaguye. Ariko ngabo baraye bakoresheje icyo bita drone kamikaze. Ibi rero bivuze iki rero? Ni ibihugu bitatu. Iyi ntambara ni ibihugu bitatu. Reka mbere yuko tujya kuri ibi bihugu bitatu rero byaraye bikoze murambara bigize ku bihugu ngo bitanu izi drone kamikaze. No muri buze kumva intambara. Reka tuje dushimire igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi reka tugishimire. Byimva mutima turashimiye abasirikare b'Abarundi bari hariya kuri furo hariya neza hano mu cyaya cya Rusizi. Ubutwari bagerageje kwerekana ndetse n'ubuhanga bakoresheje ndetse aba basirikare b'Abarundi bakwiriye agashimwe kubera iki? Ni bamwe mu bantu bakoresha igisirikare kinyamwuga. Byagenze gute rero? Hano rero hari abantu benshi bavuga ngo M23 yafashe Uvira. Umuntu akibaza ati M23 ni igiki? Iyo muvuga ngo M23 yafashe Uvira yabifashe gute, yakoresheje igiki? Ntimukavuge ngo M23 yafashe Uvira, ahubwo mujye muvuga muti u Rwanda, Kenya, Uganda, Somalia, Sudani y'Epfo bafatanyije coalition y'ibi bihugu byateye igihugu cya Kongo hama bifata Uvira. Kubera iki? Mu bantu bamenyereye ku bintu bijyanye n'ibyo kugura intwaro, mwese murabizi neza ko hari intwaro inyeshyamba zitagura. Izo ni nk'amablende, amaki, amarekobuteri, aya madrone kamikazi, nta muntu w'igiki w'inyeshyamba yemerewe kubigura. Igiteye rero agahinda cyangwa se icyo umuntu yavuga ni kimwe cyonyine. Kuri uyu muhanda wa Bukavu Ngomo, Kanganiro, hehe Kamanyora, Ruvungi, Sangi, aha hose hakoreshejwe drone kamikaze. Izi drone kamikaze zaje ari nyinshi ziturutse mu Rwanda, Uganda ndetse na Kenya. Izi drone kamikaze zivugwa ko zaba zaraguriwe hehe? Zaraguriwe muri Turkiya. Izindi zikavuga ko ngo zaba zaraturutse muri Korea y'Epfo. Ibi rero ni amakuru dufite ndetse y'impamo. Twebwe abari muri Kavimvira mwatubaza muti byari byifashe gute? Izi drone kamikaze zaje ari nyinshi ku buryo ndetse zateye ubwoba n'abanyaburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho zakoreshwaga mu kurasa mu baturage nta kigongwe ndetse mu kivunga cy'impunzi zigakubita zikica. Ibi rero umuntu akibaza ati mbega abanyafurika bari hehe? Muri mu biki? Mwagombye guhagurukira rimwe mukamagana ibi bintu kuko ibi bintu ntabwo ari ibintu byoroshye. Aha rero ukibaza uti mbega igisirikare cy'u Burundi cyari gukora iki? Nimba abantu barimo bahunga ari uruvunganzoka barimo baraswa na drone mujye mwumva ukirasa ntago ari amasasu aturuka hariya, reka data, ahubwo ni amabombe akugwa hejuru kuko ziba zikuri hejuru zikahamura amabombe mu bantu. Aya mabombe rero zamanuraga mu mpunzi zarimo zirukanka, abacitse amaguru abapfuye, bose barashwe na Leta ya Kigali, Kenya ndetse na Uganda. Abasirikare babo nibo bakoze ibi bintu bakoresheje amadrone kamikazi. Ibi twarabibabwiye mu makuru yacu yashize, ubwo twababwira tuti nyaboneka hari amato arimo amanuka mu kiyaga cya Kivu yapakiye abasirikare ba Uganda. Ahandi nawe twarababwiye tuti nyaboneka hari amakamyo yinjiye i Bukavu apakiye abasirikare ba Kenya n'abanya-Uganda n'abanyarwanda. Ejo twarababwiye hirya y'ejo tubabwira tuti hari abasirikare barangije amahugurwa hari igabiro bavuga ngo ni 1500, ariko twebwe antene zacu zatubwira ko ari abantu bageze ku 3500. Abo bose bari baje kugira ngo binjire, bose binjiye hehe? Binjiriye Bukavu. Nta kindi kintu cyari kibazanye usibye kuza gufata Uvira. Drone kamikaze izi rero ngo zaba zashigeshe abaturage ba Uvira ku buryo abacitse amaguru, abana, abagore bose imibyimba yabo ikiri hariya mu kiyaya cya Rusizi. Abantu rero bari baza ati mbega M23 ni igiki ikora ibintu nk'ibi ku buryo idafatirwa ibihano?
bamwe bati Kagame yigize kagarara. Ibi ni bijyanye na wa mugani twabaciriye ejo tubabwira tuti nyaboneka nyamutegera kazaza ejo nande na Sebwugugu ngaba barabonetse. Ibi rero tugiye kubireba nimba koko leta zunze ubumwe za Amerika ari ibyitso cyangwa se abanyaburaya ari bwa buryarya bwabo. Ibi birabonekera ko ibi bintu byabaye hano i Buvira. Bimeze bite rero? Mwabibonye Maison Blanche White House iteraniye ku kibazo cy'u Rwanda nande na M23 ku buryo bameje ko abatezo gufata ibihano giturumbuka gihutihuti bigafatirwa u Rwanda na M23. Ibi turimo turibaza tuti mbega birajya mu ngiro cyangwa ntibijye mu ngiro? Ibi ni byandi twababwiye ejo nyuma y'ibi bitero bikomeye nk'u drone kamikaze. Abantu batazi kamikaze icyo bivuga cyangwa ahantu byaturutse, reka tubasobanurire kamikaze icyo bivuga. Kamikaze icyo bivuga ngo drone kamikaze ni indege z'ubwiyahuzi. Izi ndege rero z'ubwiyahuzi ziba zitagira abapilote. Iyi ndege rero ntikurasa gusa ahubwo iramanuka ikabajyamo ikabaturikana mwese abari aho ngaho. Izi nizo bita drone kamikaze. Izi ndege rero zigeze gukorwa ariko zitari drone, zo zari bombardier kamikaze, zari z'Abayapani. Abarera Abayapani murabyibuka mu ntambara kangahe y'isi yose bo wagira gute bakubitaga ku mato y'Abanyamerika maze ubwato bugahita buturika. Abanyamerika kugira ngo bahagarike ibi bintu igihe Abayapani babatera, Abanyamerika bazamuye amabombe atomike agera kuri 2. imwe bayikubita Nagasaki, iyindi bayikubita Hiroshima, maze Abayapani barayamanika. Ariko bari babanje gukoresha aya madege kamikaze. Ibi rero ngo bifatwa nk'icyaha cy'intambara gukoresha drone kamikaze ndetse ukubita mu banyagihugu. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Ibi rero wavuga uti Kagame arimo ararwana intambara y'ubwiyahuzi byanga bikunda, ariko se iyi ntambara iramusiga amahoro? Reka tubirindire turebe icyo Maison Blanche igiye gukora. Abasesanguzi abantu benshi barimo baravuga bati reka turindire ibi bintu tuze tumenya ibyo ari byo. Bimeze gute rero? Igipande kimwe cy'umujyi wa Uvira kirimo Wazalendo na FARDC, ikindi gipande kirimo aba M23. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru twa dufite uyu munsi. Ku makuru y'intambara ari buze kuba magufi nuko nubwo harimo haba iyi ntambara imeze uku kandi bikaba byifashe uku hano hasi i Buvira hejuru muri Haut Plateau, amasasa mitrailleuses, amabomba arimo arasana. Hano muri Haut Plateau hari ibintu bikomeye cyane kuko Wazalendo bose niho bari, FARDC nihiri barimo bararwana na M23. Ibi rero umuntu aribaza ati mbega nimba Uvira barimo barayirwaniramo no hejuru muri Haut Plateau barimo barayirwaniramo bigiye kuba iki? Iyi babyita intambara y'ikivunganzoka ku buryo mushobora kubona abantu bamaranye. Ibi rero bya bindi twababwiye tuti ibintu Kagame akora nta mubara ashyiramo. Ibyo kuvuga ngo arubahiriza abaturage cyangwa ikiremwa muntu, ibi ntibirimo. Kuko nimba intambara imeze nk'uku nk'iyo abasirikare b'Abarundi batarutira ngo bavemo nabo bakahura amasasu mu banyagihugu, ibi byari gufata indi sura ikomeye cyane ku buryo mwari kubona amaraso ari menshi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi rero abantu baribaza bati mbega Kagame yibaza gute ku kiremwa muntu? Ibi nta kintu yibazaho haba na gatoya. Tuvuge rero ku muvugizi warire uyu nanga yivuza ninde? Ni Olivier Nduhungirehe. Ku magambo yatangaje nawe ateye ishozi ndetse ateye iseseme ubwo yamagana leta z'ubumwe za Amerika n'ibihugu 9 by'i Buraya bagize bati nyaboneka ibyo bitero bya kamikaze muri mu mutera mu baturage, ibyo bitero turabyamaganye. Olivier Nduhungirehe ntiyatinze gusubiza, yagize ati ibyo ngibyo mutubwira twe ntabwo bitureba. Ati kuki mutabivuze igihe Abarundi barimo baratera hariya muri Haut Plateau ndetse n'abakongomani barimo barica Abanyamurenge? Ariko reka tumubwire ko ntabwo byigeze biba, iba ari ibinyoma. Nta Barundi bari hariya muri Haut Plateau, arabeshya. Kandi nta bakongomani bigeze bica Abanyamurenge. Abanyamurenge ubwabo barivugira bati twebwe umwazi wacu ni Kagame niwe utwica nta bindi. Ibi twabigarutseho ku makuru y'ejo ko Kagame ategura itsinda ry'abasirikare runaka rikagenda rikajya mu Banyamurenge rikabica rikabarimbagura rigahita ritangaza ngo iyo jenoside irimo iraba, bagahita baza bakajya mu Bahutu bakica ngo ngaha n'ubutwari bishe interahamwe ngo zari zirimo zirakora jenoside. Andi makuru rero nayo twafashe rero twamenye mujye muyamenyere kandi mumenye ko radio na televiziyo umusare tuba duhari nuko abasirikare babatumwe bakagame bakajya kwica Abanyamurenge iyo bagarutse nabo ubwabo bahita bicwa. Ibi mwari mubizi? Ni itsinda rero batubwira ati nyaboneka teka tujye guha makuru ale ibintu biba mu karere ni ibintu bikomeye cyane. Ati nk'abantu bakoze misiyo bakagenda bakica Abanyamurenge kugira ngo batazabivuga iyo bagarutse bose bahita bicwa.
mubyumve rero ni iki rero kirimo kiraba rero hari ikintu kirimo kiraba abantu bose barimo babona nimba koko aba bazungu barimo bakoresha ibintu by'uburyarya ku buryo ibyo bavuga ari akarimi gusa ndetse ari ibintu gusa byo kugira ngo bahome amaso Kirombo Kisekedi. Umuntu yahaguruka ahubwo akabaza ku Kirombo Kisekedi akamubaza ati Goma barayirashe uvuga ngo uzarasa ngo ugiye gukora intambara n'u Rwanda, Kongo baramanuka bagera Bukavu uvuga ngo uzarwana na leta y'u Rwanda, ni ngibyo bigeze ibuvira mbega uzarwana na leta ya Kigali ari uko bageze i Kinshasa. Ibi rero Kirombo Kisekedi reka kurera amaboko, uvuga ko ufite indege za gisirikare, manuka mu Rwane intambara yeruye. Kubera iki u Rwanda rwaguteye gusa ahubwo hari ibindi bihugu byaguteye. Tunakebura ku bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari tubwira tuti nyabuneka mumenye yuko intambara itareba inde Kongo gusa, iyi ntambara bye nayimenye mbereho nk'imyaka 15. Hari ikinyamakuru kimwe nigeze gusoma ndetse mbigwirwa n'umwe mu baprofeseri bande b'abanyakenya yagize ati hari umugambi ukomeye cyane urimo urategurwa w'ubwami bukomeye. Ati uyu mugambi rero kugira ngo ushyirwe mu ngiro nubwo watangiye muri Uganda, ati kugira ngo bikunde neza nuko ikigega cyawo cyangwa se icyicaro cyawo gikuru kizaba kiri mu Rwanda. Niwumbwire rero yarimo arambwira agenekereza ku bijyanye n'iyi Empire Hima, ambwira ati Empire Hima ntabwo ishobora gukunda hatabanje gufatwa Kongo. Ni kubera iki? Ati Kongo niyo ifite amabuye y'agaciro, hariya no hazava ingufu nyazo zikomeye cyane, uko iyi Kongo nimara gufatwa hazaba habonetse ingufu zikomeye cyane ku buryo nta kindi gihugu kizatunyeganza. Nikomera kagira inkuru. Ati ibi nibibaho nitumara gufata Kongo hazaba hasigaye gufata Burundi, ati Tanzania tuzayicamo nk'amazi. Ati kuko ibi bizaba byoroshye cyane. Ati Empire Hima yabigera hehe? Yaba irimo Zambia, yaba irimo Zimbabwe, yaba irimo Afrique du Sud, yaba irimo Tanzania, yaba irimo Burundi, Kongo. Ati ibyo bihugu byose tutegerezwa kubifata byanga bikunda. Ibi rero narabibonye ndabyitegereza ndabyanariza nsanga birashoboka. Kurikije ukuntu bagiye gutangirira muri Mozambique, ubona ko hari ya za Mozambique na za Zimbabwe zugarije. Kurikije uburyo Tanzania iri mu yabira, mbona ko ari ibintu bikomeye. Murebe na mwebwe Uburundi kuba buri hagati aribwo bwari musigaye gusa bwirwanaho, aho umuntu yavuga ati abarundi bubahwe. Ngiyo Kongo barimo barayijagajaga, ukibaza uti Kirombo Kisekedi yaba arimo ibi bintu abibona. Reka rero turindire ubwo Mezo Branche yateranaga hari ikintu yagize ivuga. Mwabonye ko agasakisaki inama hisi iterana muri Mezo Branche. Abantu rero bararindiriye ijya nyuma rigiye kuvugwa na Donald Trump. Nibyo turindiriye, nibyo ndi twababwiye tuti ibi bintu kugira ngo tumenye koko bigiye guhagarara azaba ibintu bibiri, gutegura umutwe ujya gukuraho Kagame byanga bikunda wa gisirikare. Ibi rero nudategurwa hazabaho igiki kumuroba nkuko barobye Savimbi ngayo nguko. Amakuru rero yacu y'umunsi nahagarukiye kuko amakuru dufite ni magufi ya cyane kubera ibihe bitameze neza. Rero tuzagaruka ejo tubabwira uko byifashe. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Ale.